खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि गोदानै थिसनजानाय पिए थामहिनबा पलिसि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथाङा सिडलीनि जा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयाव उदां बिजाथि महरै गसं मारसिगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंलु जेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मानि ससियेलाव पोस्ट होनाय नुदों दे चन्दन ब्रह्म बिथाङा थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि गोदानै थिसनजानाय पलिसि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथाङा उदां बिजाथि महरै उफ्रा बिसायख'थियाव गेलेनो हासिगौ एबा गेलेनो हागौ होननानै गोबां खौरां बिजोङाव फोरमायनाय एबा फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो गोबां माने ससियेल मिडिया लोगोसे माखासे दैदेनगिरि बा सावरायगासिनो दं। बेखौ लानानै फिन आरोबाव खेंफोरथि होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो गोबांनियाव गोबां सोंथि जेराव साननैसो सिगांसो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि थाखाय एबा बिथांनि पिए महरै थिसननाय जादोंमोन बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौ। थारैनो बे समाव मोनसे सोंथि सिखारोदि चन्दन ब्रह्म बिथाङा सिडलीनि जा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयाव बिजाथि महरै एबा बिजाथि मोननायनि आसा खालामदों नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि जेराव बे समाव निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै फोसावनाय जाबाय। बे समाव बिजाथि महर फोसावनायनि उनावनो मोनसे खौराङा गोसारगासिनो दं जेराव चन्दन ब्रह्म बिथाङा उदां बिजाथि महरै गसंसिगोन होननानै बे समाव गोबां माने ससियेल पस्टनि गेजेरजों नुना मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि चन्दन ब्रह्म थामहिनबा बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि पलिसि एडभाइजार महरै थिसन जादों। नाथाय बे समाव मोनसे सोंलु सिखारदोंदि चन्दन ब्रह्म बिथाङा 37 नं सिडली बियाबनि जा उफ्रा बिसायख'थि बेयावहा एबा उफ्रा बिसायख'थियाव बिजाथि महरै मोननायनि आसा खालामदों नामा? थारैनो बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट चन्दन ब्रह्म बिथाङा उफ्रा बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गसंमारगोन नामा? आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायावबो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' हाताव बिटिसि बासाव होननानै मोनसे स्ल'गान होदों। बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायबावदोंदि हाग्रामा महिलारिनि जा 17 बोसोर सरकार सालायनायाव जादुनि लावथि दंमोन बे जादुनि लावथिया बे आथिखालाव बिनि जादुआ बिटिआरआव सोलिला होनना बुंबाय। बे समाव गिदिर बाथ्रा बुंदों जेराव आरो बिपिएफ दोलोआ मोनसे सान हाबनाय बायदि दोलो होननानै बेयो बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बारग' मन्त्रि थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि पलिसि एडभाइजार चन्दन ब्रह्म बिथांनि सायाव लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि माबायदि जादुनि लावथि लोगोसे बिपिएफ दोलोआ जे मोनसे सान हाबनाय बायदि दोलो होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। আমাৰ সকলো পৰিচিত নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ দলত যোগদান কৰিছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে তেখেতৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু তেখেতৰ দীঘলীয়া সময়ৰ যিখিনি অনুভূতি নেতৃত্ব এইটো চাই পেলাই আমাৰ দলে চবেই সিদ্ধান্ত লৈ মোক এটা এডভাইচ কৰিছিলে। এই হিচাপে তেখেতক আমাৰ চৰকাৰৰ এডভাইজাৰ হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে বিভিন্ন পলিচি মেটাৰত আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ দলৰ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ কিছুমানৰ লগত অলপ লোকেল লেভেলত কনচাল্টেশ্যন কৰা হয় তেনেকৈ কৰি প্ৰাৰ্থীটো দিয়া হৈছে। গতিকে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু নিশ্চয় তেখেতে ভাবি চিন্তি ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব যিটো সিদ্ধান্তই বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে ভাল হ'ব বা সিডলী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব তেনেকুৱা সিদ্ধান্তটোৱে তেখেতে ল'ব আৰু মই আশা কৰোঁ যে ইউপিপিএল দলৰ লগত থাকি তেখেতে অনাগত দিনত কাম কৰিব। বিপিএফ দল হিচাপে যদি পাতিব লাগে বিপিএফ দল হ'ল সূৰ্য ডুবা দল। তেখেতসকলৰ সূৰ্যটো লাহে লাহে ডুবি গ'ল। বিপিএফৰ আকাশত আৰু সূৰ্য নাই। আমাৰটো হ'ল সূৰ্য উদয় হৈছে। গতিকে আজি যি নিৰ্বাচনে নহওক কিয় এই নিৰ্বাচনত বিপিএফ পৰাজয় হ'ব। অনাগত দিনত যিমান নিৰ্বাচন আহিব ইমানেই পৰাজয় হ'ব। আজি মই এইমাত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনোবা স্ক্ৰীনশ্বট কৰি মোক পঠাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেখেতৰ নিৰ্বাচনী
এজেণ্ডাটো হৈছে প্ৰমোদ বড়ো হাটাও, BTC বাচাও। গতিকে যি 17 বছৰত তেখেতৰ দুৰ্নীতি, অপশাসন, সেই সময়ৰ হত্যা, হিংসা, এটা অতিষ্ঠ পৰিৱেশৰ মাজত ৰাইজে আছিলে। ইয়াৰ কাৰণে শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত বিটিআৰবাসী ৰাইজে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা বিটিআৰখন উদ্ধাৰ কৰিলে। এতিয়াৰ বিটিআৰত আগৰ নিচিনা অশান্তি নাই, হিংসা নাই, কোনো অসুৰক্ষিত নহয়, কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বেয়া ভাৱ নাই, এটা সুন্দৰ এটা বিটিআৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তো এইখিনি সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 35 লাখ জনসাধাৰণক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব, 17 বছৰত কৰা ভুলৰ শুধৰণিটো কেনেকৈ কৰাব, ৰাইজৰ পৰা এই যিটো ভুল কৰিলে ইয়াৰ পৰা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কেনেকৈ বিচাৰিব, এই কথাবিলাকহে চিন্তা কৰক। প্ৰমোদ বড়োক হাটাও এজেণ্ডাটো তেখেতক বহুত বেছি সহায় নকৰিব, কাৰণ মই তেনেকুৱা একো ভুল কাম কৰা নাই যাৰ কাৰণে ৰাইজে আজি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে মোৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু তেখেতৰ কাৰণে ক'বলৈ 100টা কথা আছে, চব কথাই আমি কৈ দিব পাৰোঁ। মানে এই কথাবিলাক লৈ পেলাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই নিজে যে ভেটিগ্ৰস্ত হৈছে, দিশহাৰা হৈছে, এই কথাবিলাকে প্ৰতিপন্ন হৈছে। এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী এণ্ড কোম্পানীক খালী পাৱাৰ লাগে, ৰাইজৰ কি হৈছে কি হোৱা নাই, মাটি বাৰীৰ সমস্যা হ'ব লাগে, কিবা হ'ব লাগে, 17 বছৰে একো নকৰিলে। এতিয়া আমি কৰা কামবিলাক দেখা পাই পেলাই তেখেতসকলে হতাশ হৈছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াত যোৱা 17 বছৰত যিটো যাদুৰ লাঠি আছিলে, এই যাদুৰ লাঠিডাল ভাঙি গ'ল। এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ যাদু আৰু নাই। এটা সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছিলে মই কিং মেকাৰ হ'ম, এটা সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিবা এটা কয়, এই কথাটো হৈ যায়। কিন্তু এতিয়া আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত যাদুৰ লাঠি নাই, এই লাঠিডাল ভাঙি গ'ল। গতিকে যি প্ৰশ্ন কৰিলেও, যি চিন্তা কৰিলেও হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ চিন্তা মতে আৰু BTC নচলে, না BTCৰ পলিটিক্স চলিব, না BTCৰ VCDC চলিব, না BTCৰ কোনোবা এখন গাঁও চলিব। এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ गोजोनथाव खौरां TBS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TBS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TBS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TBS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TBS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TBS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेल गिफ्ट आरो TBS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TBS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।